Dipu Circuit House along Carbing Long Terms Council MEC Kilig Hut Kilig along Karjab Dunje candidate atum tangka kapadang ng Japot hak Kachingway. Hampang soing ko rapli atum pen NH39 kacheling atuwar pi karang khasay kedeng. Number 26 Dwar Baguri, Bijuli LP School long BJP atum pen vote ke hangamay kepeman. Kardom nili karbe berda tamang thari chesong teron non bertang ton pen arjek tha. Dipu Circuit House along aruni payeng kora truck arni nonang keleji Carbing Long Terms Council MEC keliga hutangka kapadam ng jepatak MEC keliga long karjab dun jabang pubang petum pen kachingway sai kepidupon. Carbing Long Terms Council Administration at tumpen Dipu Circuit House along Dipu LA lapen harugat LA along Kewangji Carbing Long Terms Council MEC kiligalong tangka kepedam ng Jaron apatak kiligalong kachepati dun ja candidate doan at tumpen kachingway kepidupon. Already kora hoise ami notification or agote ব্যবস্থা করে দিছিল এতিয়া ক্যাম্পেইন পিরিয়ডত আমি সাম যাতে কোনো পার্টি ক্যান্ডিডেটৰ কোনো অসুবিধা নহয় আৰু যাতে ইয়াত অৰ্ডাৰ মেইনটেইন থাকে আৰু পোলিংৰ কাৰণে স্পেশাল এৰেঞ্জমেন্ট কৰা হ'ব যাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা পৌঁছায় Aruni payeng kora truck arni ada por pay keba por pen NH39 Dimapur Golaghat ka chelenga tuwar pi hampang soing kora plia tumpen tuwar karangka jia sai kedeng jia pan chisik chedang ponlo seta keton kelenga tum kedu theba jok pangso asai klempon pedet lupusi bogojan pen conditional perang ke pen berta nang pale Hanjang lang solong soing kora plia tum electoral roll up in 6 schedule aputha ghonta ke thom on National Highway 39 Dimapur Golaghat kachelenga tuwar pi karangka jia pan aruni payeng kora truck arni ada por pay keba por pen chingrum lo seta police la pen CRPF administration atum kidu thipen kekhang the bajok nonamat bangso sai klempon longledet lo BJP asong pen MEC ticket kachepalong do na bangpu rotoning tipen Dwar Baguri MEC constituency angkang Dolamara Bijuli malompen chenglok kapre ga demolong vote ke hangpon ke pangcheng Dwar Baguri MEC constituency angkang pen kachetoy dun MEC rotoning tiepan putot ongdu vote pen ke pai pon japan do de sang sepen vote ke hangpon ke pangcheng MEC rotoning ti radat mapan lam theke pipon ke hanan kachotona gesta ron ponji self help group atuma phanta tangka suring ko rapo pipon edji PMAG adon tienda pachetang thaiji barpi barso ke doadim setami pi pachetang pon edji dolong hinige thom ke patang pen radatum ke joy ke kachelenga tuwar la pen ke bang jarni seta dolang kaselam ponangji dai thora long misen kolet dolo misen sega chelenga dim dolo non ke central along non state along non BJP a sarkar si kechari ponlang lapen council seta BJP si kechari ponlang seta manghu hepin pen BJP a phanle vote jokpon pen nili phanang pahay pon non pusi rada tuma phan tuning repon vote ke hang amai long kachetong dun VDC chairman Sonaram Singnar election management committee amai puti terang Juna Singh terang Bidaram Kiling pen chinglok pinangan ke thigeding local committee la pen morcha tum chetong dun si vote ke hang pon amai long RDP dun rinti non malam so pora pandhe na parman birta mo ington ponik seneng Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogasan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ওয়াটাৰ
Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 9859040320957739249 9954119 Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675-246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo pipotot birta longang tulo. Aruni paing korapho arni adapor pioneer keba porma lompen sukanjan playot arong along ingnameng narjon thom rong arlu nang luchoksi hurchudut. Rong asoratum thorjoksi kiplung pen putot ingnamajo pachedam tulo. Rong arlu nang kilodo hot biria paila pen heme hui phangno te kanglo sita anarlu ajob. Mone de tumabang ke thang thelang. Laso habar kedam tanga ningkan sitamin Lason kapasik sak mate aningkan bang sitamin lutpliden asonlo. Birta to kapor hot anke halapu ingnam rai komatum birta long dun desi ingthong dun biason lang. Pusi rong arada tum ningje. हम लोग को इधर में हाथी आता है रात को तो आता है दिन को भी आता है अब दिन में आदमी लोग घूमेंगे किधर जाएगा किधर फॉरेस्ट कुछ उपाय नहीं ले रहा है ये कौन सा जगह है ये बैंगलोंग बोकाजन गणेश नगर अच्छा यहाँ दिन में आज कितना हाथी आया था 3 हाथी आए थे कुछ किया है क्या घर जैसे जाने वाला कोई तकलीफ हुआ है क्या हमला तो नहीं हुआ है किंतु बारी उरी सब घर उरे सब ऐसे टेढ़ा बेका कर दिया है पहले भी हाथी आता है क्या यहाँ आता है फॉरेस्ट वाला आया है इधर पे कभी बाई चांस साल में एक बार आता है नल नहीं आता Laso kisung pen rong arada tum komantusi jokpuma puta karjo tum ningje pre. Number 12 Puluni constituency habe kroa rong along aruni paing korapho arni anerlo por pai crazy apor pen congress candidate Sanjit Teron upon Kevangji Karbing Mountain West Council MEC Kilik upon Dodi sang sipen mai kepidupon. Labang so mailong kepadupon along habe kro PCC amaipu Harsing Bay pensi mai chip hempu ponlo. Bang so kilig mailong aluhi aman pen kachitong dun Sanjit Teron Chandro Tamang Sarthe terang babu tokbi kanaming tipi homsira singnarpi sarmila ronghang pi pen chinglok ongdung atum chetong dun lapenan parta bangso mai kepadopona hot penang an BJP aradatum congress along chepa ok dun abang pu tum
arong asar ruga sar pencing lok mikara sar cingthong sar rong hang sar ikle madam abang pho tuman pinyar ni penke BJP along COC iletum Congress along ke claim rak peja phan alang itu pinyar ni penke Congress along sinang cepa ok no lapen ni itu mondol Congress ahin pen labang so amai along pensi alang itu phan pinyam amai along pensi deng ponik lo Sarthi kro arong pendon Krepli Himari Timung arong pendon Crazy Jingren bi arong pendon Trok Poisaing ti arong pendon Inkoraisi Lapen habi kro arong pendon Trok kep atum Chepa ogdun Tenglo pusi Birta long Pinia Birta bang kelapon si Kang Tonik lo Lai bom takat news channel Dumit help me Korang tu